Mugako yo trainer. Nero bwato muyo. Boko buterese raisi yo mugati. Ntoigwana ine. Ne nyama. Ne gesire. Ntoigwana ine. Omongwana oyo. Omwange. To mwanga. Emiake yero kyagera tumanyetia ya mambia. Bagusie bagote akere koboko. Oyo nero kwebereria. Ara arete kero abwate kwanza. Ekyagera ya mambi nto yamanyeti abana bamento. Mbuyande gosembo bende. Mbuyande gosembo bende. Abande kermoko rango nya komubwati ryoka. Emoka nga abande tubasogete. Mata arinchengere konya kobinguza my friend. University ya kwagachaga taliba sigizi bago cha kusoma aboka. Ii ntuse itego cha koimuki kusiya iterokane. Ngwancha muri tumugwatesie. Ngwancha muri tumugwatesie. Your Excellency, kuna watu wanasema Kisii sijui ni ngome sijui ya nini ati sisi tutakuwa opposition milele. Mimi leo ninaambia wale watu ya kwamba hapa Kisii viongozi wote kwa hii ishara ambayo imeonyeshwa hapa, viongozi wote wameamua kukua mahali Kenya iko. Wakati keki ya Kenya inakuwa shared all over, hata sisi tuko ndani hapa ndio tuweze kugrow, ndio Kisii yetu iendelee kwenda mbele. Maneno ya kutuketenga katika ukabila ati yo Wakisii kaeni pamoja tuwekwe kona moja, ati sijui kabila ingine kaa pamoja. Sisi kama jamii ya Omogusii tumesema tutaungana na serikali iliyopo, tutaungana na serikali ya William Ruto, na hii serikali tunajua omaite ndu ntori bariri momanye to mongwano oyo rero korire mekutano kianda rero yoka abande barari baganye to kanisa bagende kanisa ya moko sama tanga yamo bagabatanga toirire chikureji rero ne mekutano kianda mambi aho kora 12 omotienyo yo mugima abwate mekutano kera yake ya 60 intuga to kora mokutano yo motwaga na twarire metienyi sita nande twairana nande tunjoka para to begete ngiti mubuko nduru kurusuna na bantu baragere omago cha gotebaga nganda kina ngwanja moro tubwate somo ngwano oyo ngwanja moro tubwate si ngoro kibona maoka ngoro kia maoka